tema stranačkog zapošljavanja i toga što su pomenuli da se ne dešava jeste tema koja itekako zavređuje pažnju i kojom ćemo se ozbiljno baviti u narednom periodu. Pa pogledajte samo javno komunalno preduzeće Stari grad. Šta se izdešavalo od lokalnih izbora koji još uvek, posjetit ću vas, nisu gotovi, jer Ustavni sud ćuti evo 2 godine do danas. Oni su ljudima pred te izbore obećali sve i svašta, a onda nakon toga ne da nisu ispunili ni deo obećanja, vi su znatno pogoršali situaciju, kako čujemo, zapošljavajući neke rukovodeće kadrove, čekajući da neki ljudi završe fakultete da bi stupili na određene funkcije, menjajući pravilnike, sistematizaciju i šta sve ne. I kao efekt toga imamo, evo sada sam prošao ulicom 6. puka, travu od koje ne vidite isključenje, ne možete se normalno uključiti, isključiti u usporedne ulice, pa pogledajte ugao Uskočke i Fruškogorske, samo 50 metara od tog ugla se nalazi kuća koja je godinama štab Srpske napredne stranke za vreme izbora za izbora u Šipurskim livadama na bilo kom nivou ili nedaleko od kuće njihovog istaknutog člana, sada direktora. Pa pogledajte u kakvim uslovima se nalazi školsko igralište. Dakle, 2 godine ne mogu da pokose i očiste grad. Evo recimo ovi ljudi što su opažali ljude po mostovima pa im slali prekršajne prijave, ja bih im predložio da se provozaju do Drenovca, to nije daleko, 10 kilometara, pa da malo opaze šta ljudi govore. Videće da u Drenovcu ljudi smatraju da je najprofitabilnije u Mačvi se baviti prikupljanjem glasova za Nemanju Pajića. To će vam omogućiti, recimo, vam sagradi neki objekat, da se bavite nekim poslom, da zato ne plaćate porez, možda čak i da se vodite negde da radite, a da ne znate ni gde se nalazi ta ustanova. Dakle, takvi primjeri su strašni, takvi primjeri su nešto na što svakodnevno nailazimo, ljudi nam o tome pišu, pričaju, razgovaraju, onako još uvek u nekom strahu, ali polako gledajući šta se sve dešava, oslobađajući tog straha, ukazuju nam na to i prosto je to neverovatno, ali kad vidimo u kakvom stanju se nalazi grad, kako to sve funkcioniše, više je nego jasno da je to verovatno sve jedna velika istina.